Zamislite da novu godinu započnete sa ključem u ruci. U Egiptu. Ovaj predivan kompleks se završava 31. decembra 2025. godine, a garsonjere već sada možete kupiti za samo 21.000 evra ako plaćate gotovinom. U ponudi imamo i jednosobne i dvosobne stanove, a dvosoban stan sa pogledom na bazen i terasom kreće se od samo 36.000 evra. Graditelj vam je sigurno poznat, isti onaj koji je gradio popularni Aqua Infinity. Rokove poštuje, radi kvalitetno, provereno. Kompleks se nalazi na samo 5 minuta od poznatog, veoma popularnog odmarališta El Gune, a more vam je skoro ispred zgrade. Ako tražite sigurnu investiciju ili samo mesto za uživanje, ovo je prava prilika. Za više detalja, rezervaciju stana ili ukoliko imate bilo kakvo drugo pitanje vezano za proces kupovine stana u Egiptu, slobodno se javite na dobro poznate brojeve. Sada je pravo vreme za novu investiciju. Pozdrav iz Egipta!